Posebno mi je zadovoljstvo da najavim otvaranje novog objekta Europetrolovog u Bačkoj Topoli, zapravo naše malo dete koje je rođeno 2005. godine, nakon 10 godina izrastao je u Europetrolovu pumpu. Dakle, počeli smo samo sa autogasom, a sada najzad u ponudi imamo i kompletan asortiman goriva, dakle sve benzine i dizel gorivo pored autogasa. Veoma smo srećni, ponosni smo što su Topolčani bili vrlo strpljivi i odani našem brendu, pa nam je zadovoljstvo da možemo da im ponudimo nov reprezentativan objekat sa jednim modernim šopom koji je obogaćen velikim asortimanom robe. Pripremili smo mnoge iznenađenja za naše potrošače, dakle 7 dana nakon otvaranja, to je od današnjeg dana, mi nudimo ekstra popusna goriva i brojna iznenađenja koja ih čekaju na našem objektu. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me.